Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز از کتاب 7 اقلیم درس 1 157 واژه رو براتون آماده کردم و میخوام براتون بخونم، شما هم گوش کنید و به خاطر بسپارید. با من بلند تکرار کنید و با تمرین و تکرار زیاد اینا رو ملکه ذهنتون کنید. Başlayalım. Adeta همانا adlı به نام alan فضا. اینجا بچه ها فضا به معنی بالای اتمسفر نیست. فضا مثلا تو جمله به کار ببریم، مثلا میگه bana alan ver، به من فضا بده، یعنی یکم فاصله بده، حالا مثلا یه فضایی بهم بده فکر کنم. این فضا منظورش اونه، نه اینکه بالای اتمسفر باشه. آلبوم الله اسمارladık به خدا می سپارمت. با من بلند تکرار کنی بچه ها. anılmak بلند، anılmak به یاد آورده شدن. asıl یعنی در اصل. bacı خواهر. bağır یعنی سینه. bağlama همون ستاره ترکی. barış یعنی صلح. beddua نفرین. bilinmek شناخته شدن. bölge منطقه. canlı زنده. çayır علفزار. dağıtmak پخش کردن. dahi نابغه. dakikalık دقیقه‌ای. dizi سریال تلویزیونی. doğal طبیعی. doyurucu یعنی سیر کننده. dünyaya gelmek به دنیا آمدن. düşünce düzgün درست صحیح. افسانه. ekip گروه. erkenden از زود، مثلا erkenden gidelim یعنی زودتر بریم. اثر اثر. فرح یعنی دلباز. فیلسوف. فرما لباس فرم. گالیبا فکر کنم. گچن گذشته. geçimsiz ناسازگار. girişimci کارآفرین. görünüm ظاهر. gözlüklü عینکی. gözün aydın چشمت روشن. güzellik زیبایی. حقیقتاً واقعاً. حاکم نمیگم، حاکم یعنی قاضی.
halk مردم havacılık havacılık havanəvərdi hazır cevap hazır cevap hazır cevap henüz henüz هنوز hesap makinesi hesap makinesi ماشین حساب hiçbir hiçbir hiç یک hoşgörü hoşgörü گذشت iklim iklim yani اقلیم ilgi çekmek ilgi çekmek celb توجه کردن inanmak inanmak باور کردن insan kaynakları insan kaynakları منابع insani internet kullanmak internet kullanmak از internet استفاده کردن işlemek işlemek به عمل آوردن kabul edilmek kabul edilmek مورد قبول واقع شدن kaçırmak kaçırmak از دست دادن kahvaltı yapmak kahvaltı yapmak صبحونه خوردن kaplamak kaplamak پوشاندن kara kalem kara kalem siyah kalem kariyer yapmak kariyer yapmak موقعیت شغلی ساختن kaybolmak kaybolmak گم شدن kayıp kayıp گم شده keman keman ویولن keşfetmek keşfetmek کشف کردن کل ساعتی کل ساعتی saat مچی konulmak konulmak گذاشته شدن kopmak kopmak کنده شدن kovalamak kovalamak دنبال کردن kömürlü ütü kömürlü ütü اتوی زغالی köstekli saat köstekli saat saat زنجیردار کورو کورو خشک کویروک کویروک دم kültürel kültürel یعنی فرهنگی لاکاپ لاکاپ یعنی لقب لذتلی لذتلی یعنی خوشمزه لذیذ لیسه لیسه دبیرستان مالزمه مالزمه مواد اولیه مانتار مانتار قارچ معرفت معرفت هنر masal masal قصه meraklı meraklı fuzul meşhur meşhur مشهور مزون مزون ببخشید mezun فارغ التحصیل milli takım milli takım yani تیم ملی میماری میماری یعنی معماری مینیک مینیک یعنی کوچولو کوچک و دوست داشتنی مدرن مدرن یعنی مدرن mutlu etmek mutlu etmek خوشحال کردن müddet müddet یعنی زمان مدت
müjde, müjde, müjde. Ne üflemek, ne üflemek, ney نواختن. nohut, nohut, nohut. odun, odun, hizam. olumlu, olumlu, مثبت. ortalık, ortalık, همه جا. ova, ova, دشت. ödül, ödül, hani جایزه. öğle yemeği, öğle yemeği, nahar. özgüven, özgüven, اعتماد به نفس. پاستل boya, پاستل boya, مداد شمی. pastırma, pastırma, bacon. peri bacaları, peri bacaları, دودکش. peron, peron, سکوی ایستگاه. plan yapmak, plan yapmak, برنامه ریزی کردن. raylı sistem, raylı sistem, sistem ریلی. saymak, saymak, شمردن. sektör, sektör, یعنی قسمت. سنه، سنه، یعنی سال. سزون، سزون، فصل. sığdırmak, sığdırmak, گنجاندن. sivrilmek, sivrilmek, جلو زدن. sosyal hayat, sosyal hayat, زندگی اجتماعی. spor yapmak, spor yapmak, ورزش کردن. sürpriz yapmak, sürpriz yapmak, sürpriz کردن. şiir, şiir, şiir. şube, şube, şube. tartışma, tartışma, جر و بحث. taş, taş, سنگ. تجربه، تجربه، تجربه. تکنولوژی، تکنولوژی، یعنی تکنولوژی همون. تلاش، تلاش، عجله. telefon açmak, telefon açmak, telefon کردن. temalı, temalı, مضموندار. temizlik, temizlik, temizi. tıraş takımı, tıraş takımı, set ıslah. toplu taşıma aracı, toplu taşıma aracı, وسایل حمل و نقل عمومی. توز، توز، گرد و خاک. ترانسفر olmak, ترانسفر olmak, منتقل شدن. uçak mühendisi, uçak mühendisi, مهندس پرواز. عود، عود. اینجا عود تلفظ نمی کنیم. عود، عود، ساز عود. با من بلند کلمات رو تکرار کنید بچه‌ها. uyumlu، uyumlu، سازشکار. yabancı، yabancı، خارجی. yabancı dil، yabancı dil، زبان خارجی. yağlı boya، yağlı boya، رنگ روغن. yapı، yapı، ساختار.
اینجا 2 بار تکرار شده که اشتباه شده. yatkın yatkın آشنا به کار. yayın yayın نشر. yerleşim yerleşim یعنی اسکان. yer یعنی جا. yerleşmek ساکن شدن. yerli بومی. yeterince به اندازه کافی. yeterli کافی. 21 یعنی 21. yola çıkmak راه افتادن. yolculuk yapmak مسافرت کردن. yüklemek بار زدن. zenginlik ثروتمندی. düşünce فکر. yer زمین. hazır cevap حاضر جوابی. این چند تا کلمات آخر دوباره تکرار شدن ولی عیب نداره، بازم میخونیم که برامون تمرین بشه. hiçbir hiç یک. insan kaynakları منابع انسانی. minik کوچک و دوست داشتنی. مدرن یعنی مدرن. امیدوارم که خسته نشده باشین بچه ها. حتما برای خودتون چند باره تمرین و تکرار داشته باشین. بلند با صدای من بخونید. به تلفظاش دقت داشته باشین، به معنیاشون دقت داشته باشین و تا جلسه بعدی hoşça kalın.